Kroz istoriju postoje priče o drevnim civilizacijama, gradovima, o tome kako su oni nastajali, razvijali se ili možda čak nestali. A neke od ovih civilizacija kriju misterije koje ostaju nerešive i do današnjeg dana. Ovo je jedna od tih priča, tako da ostanite do kraja. Zdravo internete, dobrodošli nazad na moj kanal. Izgubljena kolonija Roanoke je jedna od najozloglašenijih misterija u američkoj istoriji. Neobični tragovi koji su nađeni na mestu nekadašnje kolonije nisu bili dovoljni da se utvrdi šta se zapravo desilo sa ovom kolonijom, gde je i kako je ona nestala. Postoje samo teorije i nagađanja šta se desilo u periodu od 1587. do 1590. godine. No kao i svaka dobra priča, i ova treba da ima početak. Pa za početak vratit ćemo se nazad kroz istoriju da sagledamo događaje koji su se dogodili pre nestanka ove kolonije. Ostrvo Roanoke je prvi put trebalo biti kolonizovano 1584. godine od strane Waltera Raleigh'a, ali utvrđenje trajalo veoma kratko, samo godinu dana. U maju 1587. godine na ostrvo dolazi John White sa 100 kolonista više nego Raleigh, u nadi da će uspostaviti uspešnu kolonizaciju ostrva. Ovo je trebala biti prva trajna engleska kolonija na obali Severne Amerike. U avgustu iste godine White se vraća nazad u Englesku zbog nedostatka resursa i ljudstva. Tamo je stigao u novembru, ali zbog rata sa španskom armadom nije bilo moguće organizovati uspešnu ekspediciju za povratak nazad. Kada je napokon avgusta 1590. godine stigao nazad na ostrvo, zatekao je koloniju praznu. Njegova žena, njegova ćerka i njegova unuka, inače prvo englesko dete rođeno na obali Amerike, svi su nestali. Jedini trag na mestu nekadašnje kolonije bila je reč Croatoan, urezana na jednom drvetu i slova CRO urezane na drugom drvetu. White je svojim ljudima naredio da u slučaju napada urežu malteški krst, ali to nije nađeno, kao što nije bilo ni tragova borbe koji bi ukazali na mogući napad. Tragovi nađeni na mestu nekadašnje kolonije ostaju misterija i do današnjeg dana. Ovo su samo neke od teorije koje nude objašnjenje šta se desilo sa izgubljenom kolonijom Roanoke. U blizini nekadašnje kolonije postojala su 3 druga plemena, koja nisu bila prijateljski nastrojena, već su bila agresivna i veruje se da su upražnjavali kanibalizam. Pa postoji sumnja da su napali i pojeli engleske koloniste. Također postoji sumnja da su usled nedostatka hrane stanovnici kolonije imali pobunu u svojim redovima, pa su počeli međusobno da se ubijaju i da praktikuju ishranu ljudskim mesom, dok niko od njih nije preživeo. A i oni što su možda preživeli, oni su otišli bez traga. Prema pričama domorodačkih plemena koji su opisivali da su često primećivali sukobe u koloniji, pretpostavlja se da je kuga zahvatila koloniju. Bolest je mogla da izazove zabludu, paranoju ili možda čak i potpuno ludilo među stanovnicima kolonije. Moguće je da oni što nisu bili zaraženi su želeli da se otarase onih zaraženih, pa se pretpostavlja da je ovakav stav oni ili mi doveo koloniste do njihovog istrebljenja. Prema pričama ljudi koji su se susretali sa Poeom pre njegove smrti, pre nego što je nestao i kasnije pronađen polumrtav, govorili su da je Poe počeo da gubi razum i da je često ponavljao nebulozne reči, a jedna od tih reči je bila reč Croatoan. Postoje razne teorije vezane za misterioznu smrt Edgara Allana Poea, ali to je tema za neki drugi klip. Ako vam se sviđa ono što radim, pretplatite se na kanal. A ako vam se svidio video, ostavite like i podelite ga sa prijateljima. U vašem gornjem levom uglu imate video koji YouTube specifično misli da će vam se svidjeti, pa kliknite da vidimo da li su bili u pravu. A u vašem desnom gornjem uglu imate najskoriji uploadovan video na mom kanalu. Vidimo se drugi put. Pozdrav!